Izi ngabo z'igihugu cy'Ububiligi amakuru yamaze kumenyekana, ndaje mbitotora akantu ku kandi. Amakuru yamaze kumenyekana kuri aba basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi nuko aba basirikare bageze ku butaka bwa Kongo, abandi bagera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho bashaka ngo gutera umutwe wa M23. Ibitero byabo bimwe bigomba guhagurukira mu gihugu cya Kongo, ibindi bitero bikaza guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo basiribange icyo bita M23. Mu makuru twamaze kumenya ndetse tugiye kugarukaho nuko izi ngabo z'igihugu cy'Ububiligi baje ari batayo ebyiri, batayo imwe ijya mu gihugu cya Kongo, indi batayo ijya mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru twamaze gutohoza ku bijyanye n'aba basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi, amakuru twamaze kumenya, ibi byose ndaje mbitotora akantu ku kandi. Nuko aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi ni bamwe mu basirikare ngo baba baratojwe biteye ubwoba, ni bamwe mu basirikare baba baratojwe kwica gusa. Ikindi kandi mugomba kumenya nuko aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi aba ari abasirikare baba bagiye bavangavanze. Gusa andi makuru twamaze kumenya kuri izi ngabo zidasanzwe z'igihugu cy'Ububiligi nuko muri aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi baba bavangavanze, hakaba harimo ba sniper bateye ubwoba ndetse na bamwe mu basirikare bazi gukoresha zimwe muri drone ku buryo buteye ubwoba. Ibi byose ndaje mbitotora akantu ku kandi. Gusa kandi turaza no kugaruka ku bijyanye namwe mu makuru twamaze kumenya. Gusa iyi ni breaking news kubera ko aka kanya turimo turavugana, ubu turimo turavugana, amakuru namaze kwakira ndetse namwe mu mafoto namaze kubona nuko hari bimwe mu bitwaro byamaze kugera n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Kongo. Andi makuru kandi mfite kugeza aka kanya nuko igihugu cy'Ububiligi cyamaze gusinyana amasezerano na leta y'igihugu cya Kongo mu rwego rwo kugira ngo igihugu cy'Ububiligi gikoreshe abasirikare bacyo ndetse n'ibikoresho byacyo mu gukubita M23. Maze Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu ni perezida wa Kongo, navuga yuko yamaze kugurisha igihugu cya Kongo, kubera ko amwe mu makuru twamaze gutohoza nuko umukuru w'igihugu cya Kongo yamaze kwemerera igihugu cy'Ububiligi yuko aricyo kizakontorora 75% by'amabuye y'agaciro ku butaka bwa Kongo mu gihe cyose cyakubita umutwe wa M23. Andi makuru kandi agezweho tugomba kugarukaho ni ibijyanye n'igihugu cy'Ubugande. Iyi ni breaking news, narababwiye nicyo musabwa nta kindi ni ugukora subscribe, kubera ko twebwe amakuru yacu aba yihariye bitewe n'imboni zacu mu gihugu cy'Ubugande. Aya ni amakuru twamaze kumenya. Mu makuru twamaze kumenya nuko nyuma yuko uwo bita Kainerugaba, uyu ni umwana wa Museveni, ni umwana utagira ipfana, ejo bundi yaranditse kuri Twitter ye avuga amagambo akomeye cyane, abantu bamwe barabikeresa, ariko ibi ni ibintu bikomeye cyane kubera ko amwe mu makuru twamaze gukura ku mboni zacu ziri mu gihugu cy'Ubugande nuko hari abasirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ubugande bamaze gutegurwa ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko Kainerugaba, umuhungu wa Museveni, avuze yuko igihugu cya Canada ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bitagomba kugira uruhare ku bijyanye n'ariya mabuye acukurwa, Kisangani, mu gihe cyose igihugu cy'Ubugande ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ayo masezerano bitagizemo uruhare, yuko bagomba guhaguruka. Ibyo byose ubwo ndimo ndavuga iyo mipango yose y'abazungu ndetse n'igihugu cya Kongo. Uyu muhungu wa Museveni yavuze yuko bagomba kubizambya mu gihe cyose aya masezerano igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bitagizemo uruhare ku buryo bweruye. Mu makuru rero twamaze kumenya nuko igihugu cy'Ubugande cyamaze gutegura ingabo. Izi ngabo isaha ku isaha muraza kumva rwambikanye ku buryo bukomeye cyane, murajya kumva mwumve ngo izi ngabo ndetse n'andi makuru ari kuvugwa nuko zishobora kuza kwihuza n'izindi ngabo mu rwego rwo gushyira akadomo ku bijyanye n'iyi migambi mibisha y'ibihugu by'Uburayi. Ingabo zidasanzwe z'igihugu cy'Ubugande isaha ku isaha zishobora kuza kwinjira muri Kisangani, ndetse kandi birimo biranavugwa yuko izi ngabo niziramuka zihagurutse zishobora no kugera mu bice bindi bigiye bitandukanye ku butaka bwa Kongo, mu gihe cyose amahanga yababona yuko iyi ntambara igomba guhagarara ari uko habayeho ikintu cyitwa imirwano. Tera agatebe nze dutotora akantu ku kandi. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Turagarutse nanone
ni amakuru agezweho, ni update zo ku mirongo y'urugamba, ndetse kandi dukomeje kwibanda ku butaka bwa Kongo nk'uko twabibabwiye. Muraza kunyemera tuze kwitsa ku butaka bwa Kongo. Ikindi kandi turaza no kujya mu gihugu cy'Ubugande. Turaza kujya mu gihugu cy'Ubugande. Nababwiye yuko uyu munsi turagaruka ku kintu cyitwa abasirikare badasanzwe, yaba ab'igihugu cy'Ubugande ngo barimo baratozwa ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yuko uyu nguyu Kainerugaba, uyu muhungu wa Museveni, avuze yuko nta masezerano agomba kuba. Ubwo ni amasezerano ajyanye na bimwe mu birombe biri ku butaka bwa Kongo, mu gihe cyose igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bitabigizemo uruhare. Ayo ni amwe mu magambo yatangaje. Nyuma y'ibyo bintu rero yatangaje, amakuru yamaze kumenyekana ni uko igihugu cy'Ubugande mu by'ukuri abasirikare badasanzwe, icyo bita abasirikare ngo batojwe kwica ku buryo bukomeye cyane, basirikare batojwe kudahusha. Abangaba nibo mu by'ukuri ngo bamaze gutegurwa. Gusa kandi ibingibi birajyana na bamwe mu basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi. Aba ni abasirikare ngo bafite ubumenyi bwo mu rwego rwo hejuru, ni abasirikare ngo bavangavanze, yaba abarwanira mu kirere, yaba abarwanira mu mazi, yaba abarwanira ku butaka. Aba bose igihugu cy'Ububiligi kikaba cyabamanuye ku butaka bwa Kongo, ndetse kandi bakaba bazanye na bimwe mu bikoresho biremereye cyane. Ikindi kandi amakuru akavuga yuko hari ibindi bikoresho bigomba kuza bibasanga mu bice bagiye barimo. Ubwo ndimo ndavuga amakuru twamaze kumenya yuko aba basirikare bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakagera mu gihugu cya Kongo, n'ubundi mu mugambi mubisha wo gutera M23. Reka nizere yuko wakoze subscribe aho tugiye kubana nawe muri aya makuru agezweho, ndetse kandi muza no kudusigira ibitekerezo mu makuru twamaze kumenya. Ubwo twamaze kwihuta ku buryo bukomeye cyane. Namwe mu makuru dukesha imboni zacu ziri ku butaka bwa Kongo, ndetse na bamwe bari mu gihugu cy'Ububiligi. Amakuru yamaze kumenyekana, igihugu cy'Ububiligi nuko cyohereje batayo ebyiri z'abasirikare badasanzwe. Ni abasirikare ngo batojwe kwica ku buryo buremereye cyane, ndetse kandi ngo ni abasirikare ngo bafite ubumenyi buteye ubwoba mu bijyanye no gukoresha drone. Ibi ngibi bikaba bisobanuye iki? Ibi ngibi biri gusobanura yuko mu gihugu cya Kongo tugomba kwitega ikintu cyitwa imirwano iremereye cyane, ndetse kandi ibintu byose M23 irimo. Imenye yuko uwo bita Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kuyishyira ku ipanu. Arimo aragira ngo iminsi ikomeze yisunike, nyuma yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo agiranye amasezerano n'igihugu cy'Ububiligi. Amwe mu makuru twamaze kumenya ni uko umukuru w'igihugu cya Kongo yagiranye amasezerano n'igihugu cy'Ububiligi ajyanye n'uko igihugu cy'Ububiligi, nyuma y'uko cyaba gikubise umutwe wa M23, kigomba guhabwa 75% by'ibirombe byose biri ku butaka bwa Kongo. Nta gihe runaka cyavuzwe igihugu cy'Ububiligi kigomba kuzacukura ibyo birombe. Gusa umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze yuko aho kugira ngo M23, aho kugira ngo abakongomani bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo bayoborwe n'umutwe wa M23, yuko yatanga buri kimwe cyose, ariko M23 ikava ku ikarita y'isi. Uko niko ibintu bimeze kuri izi ngabo z'igihugu cy'Ububiligi. Zaje mu matsinda abiri nk'uko nabibabwiye, cyangwa batayo ebyiri. Batayo imwe ijya mu gihugu cy'u Burundi, indi batayo ijya mu gihugu cya Kongo. Mu makuru twamaze kumenya ni uko ibi bitero by'aba basirikare b'igihugu cy'Ububiligi bigomba guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ibindi bigaturuka mu gihugu cya Kongo, ndetse kandi nuko ngo bagomba gukoresha zimwe muri drone nk'uko amakuru abishimangira. Amakuru avuga yuko muri aba basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ububiligi bamaze gukandagira ku butaka bwa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bamwe muri bo bazi gukoresha ikintu cyitwa drone mu rwego rwo hejuru. Ibi ngibi biri gushimangira yuko tugiye kubona bimwe mu bitero biremereye cyane, bimwe mu bitero by'igisirikare kidasanzwe cy'igihugu cy'Ububiligi kuri M23. Ibi kandi birajyana na bimwe mu bikoresho by'intambara, ni bimwe mu bikoresho byavuye mu gihugu cy'Ububiligi. Amakuru ari kuvuga yuko igihugu cy'Ububiligi hari bimwe mu bikoresho by'intambara basanzwe bacura cyangwa basanzwe bikorera, ndetse hari n'ibindi bikoresho bagura mu bihugu bigiye bitandukanye. Amakuru avuga yuko igihugu cy'Ububiligi ibyo bikoresho byose, yaba ibyo bakora ndetse n'ibyo bagura, bamaze kubyohereza mu gihugu cya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, aho ibitero bigomba guhagurukira. Ibi byose biri mu mugambi wa Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'igihugu cy'Ububiligi, mu rwego rwo kumara abakongomani bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni munyemerere no tuve mu gihugu cya Kongo tujye mu gihugu cy'Ubugande, ariko n'ubundi turajya mu gihugu cy'Ubugande
tugaruka n'ubundi mu gihugu cya Kongo, nayo ni breaking news nk'uko byamaze kumenyekana. Mu gihugu cy'Ubugande hashize amasaha make cyane, umuhungu wa Museveni, uyu nta wundi ni Kainerugaba, muramuzi cyane, uyu ni generali ku buryo bukomeye cyane. Hari amagambo yatangaje akomeye cyane ndetse anateye ubwoba. Abasesenguzi mu bya politike bo babona yuko icyo yashatse kuvuga ari nko gutangaza intambara ku buryo bweruye. None nyuma y'iminsi mike amakuru yamaze kumenyekana yuko igihugu cy'Ubugande cyamaze gutegura abasirikare badasanzwe, abasirikare bazi kurwanira mu misozi, abasirikare bazi kurwanira mu misozi. Ndagira ngo aka kantu mukumve neza, aka kantu mukumve neza bakunzi ba Mbata TV Rwanda, ndetse kandi munakore subscribe, ndetse kandi munadusigira ibitekerezo byanyu. Igihugu cy'Ubugande cyateguye abasirikare badasanzwe bazi kurwanira mu misozi. Mu gihe igihugu cy'Ububiligi bamwe mu basirikare bohereje hariya, hari abarwanira mu kirere, hari abarwanira ku butaka, hari n'abarwanira mu mazi. Ariko bitewe n'uburyo igihugu cy'Ubugande kizi igihugu cya Kongo, bitewe n'uburyo bazi ko iyi ntambara iri kurwanirwa mu misozi ku buryo buremereye cyane, bateguye abasirikare badasanzwe bagomba kujya mu gihugu cya Kongo, bagomba kujya guhangana nk'uko umuhungu wa Museveni yabivuze. Generali Muhoozi yaravuze ngo amasezerano ajyanye na biriya birombe Canada igenzura cyangwa ishaka kugenzura, mu gihe cyose igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubugande nabo batabigizemo uruhare muri ayo masezerano, yavuze yuko buri kimwe cyose bazakizambya. Ibihugu by'Uburayi ibingibi bifite ibirombe ku butaka bwa Kongo, nyuma y'uko bigaragaje yuko biri ku ruhande rw'igihugu cya Kongo, ibintu byatangiye kuzamba ku buryo bukomeye cyane. Kuri iyi nshuro nibwo bwa mbere habonetse igihugu navuga ngo cy'Ubugande kikerura kikavuga yuko kigomba kujya mu mirwano isaha ku isaha, mu gihe cyose ibihugu by'Uburayi byabanuka muri iyi ntambara ya Kongo, mu gihe biriya bihugu n'ubundi bifite ibirombe ibingibi bicukura amabuye y'agaciro mu gihugu cya Kongo byashaka guteranira M23. Ibijyanye n'aba basirikare badasanzwe b'igihugu cy'Ubugande birimo birashimangira yuko mu minsi mike cyane mushobora kuza kwitega imwe mu mirwano iremereye kandi imwe mu mirwano ifite ingufu zidasanzwe, imwe mu mirwano mu by'ukuri noneho ishobora kuza gushyira akadomo kuri ibi bintu biri kubera ku butaka bwa Kongo. Reka nizere ko mwakoze subscribe, reka nizere ko muri buze kudusigira ibitekerezo byanyu. Iyi ngiyi ni Mbata TV Rwanda.